sekali tekemo spiran di bulan sandekman tanggal bulan Rajab entah 10 si tebai insyaallah taala. Lagu makin jak lamun sekali tekemos kira si tebayah jamaah 70. Berarti perlu diperganda. Lamun tengaji makin berarti pada kenen dari tengaji 70 kali. Pira baik pada HP doang boleh kasih. Mutadang isi sekit dengan ini luar biasa kinges. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin iki tamen tanggal 7 bulan Rajab, bulan tahun Syakmarkiam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawana niki kalaupun tidak diadakan acara secara khusus memperingati hari Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu pengajian semakin iki ya ngiring ngaji kaitannya dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Para asatidz yang kami hormati, pimpinan Majelis Taklim Sirajul Huda Montong Bila Paut Dandak, Nanda Ustadz Ahmad Jumaidi yang sangat saya cintai, para pemuka agama dan pemuka masyarakat yang saya hormati, segenap santri dan santriwati yang saya cintai, jamaah bini hadirin hadirat rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama juluk silat yang ngering aturan syukur kepada Allah Ta'ala. Sampai dengan jam niki, menit niki, detik niki, masih yang ngering dekican umur Allah Ta'ala, masih yang ngering dekican sehat,
memasuki hari yang ketujuh daripada bulan Rajab. Alhamdulillahi syukur, alhamdulillahi rabbil ampun sak perlu lalu syukur jamaah laki jamaah bini lantaran tama di dalam bulan iki mulai tepetaya kajian amal ibadah. Piran sandek mantama bulan Rajab ya, lamun dekemo sekali 10 si terbayar si Allah Ta'ala. Apa rakemo siapa? Oh. Biar rakemo coba. Ayo waktu rakemo. Sekali tekemo spiran di bulan sandekman tanggal bulan Rajab entah 10 si terbayar si Allah Ta'ala. Lagu makin jak lamun sekali tekemos kira si terbayar jamaah itu berarti perlu lipat ganda. Lamun tengaji makin berarti pada kenen dari tengaji 70 kali. Lamun pelinggih beramal isi kotak mana-mana 2000, napi lagi yang jangka 5000. Arat telon amal baru niki jamaah. Pira. Yang arah majelis taklim tangto Sunda jelo Jumat galeng-galeng jam 2 tersiapang kota amal dah. Mutiang kita jamaah bini yang jauh sampai niki 100. Nah kendal kencen 5 doang sak mentia nelonane 500 unit dia. Di lepas selum ya inukah. Nah lagu makin 5000 sida beramal jamaah bini pada kenen dari di bulan selainan 350.000. Dia tak demen jamaah canggih. Anden debai tupak lowong, arab girang lowong. Arab girang bai tupak ngoma. Anden nane tupak 5.000, anden wi 5.000 pok mangkin tupak 350 ndek dia demen. Oh, dakak jak meleku keng bungka plit tengah bakar sila jamaah. Si lelah deh. Lagu namun tepetai gaji tejak. Kawan tendek nyapah, kawan tendek mana. Nah, marani ke jamaah jari sangat sidang yang syukur makin dijanin berdait kerja bulan Rajab. Sekali alhamdulillahirabbil. Sekedua sendekman yang matur lebih lanjut silah dulu tiang iring perungguh aturan selawat salam di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jangan temate adik tegenem adik tegirang jalanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dait mudah-mudahan ia lengan tiang iring tersyafaat era di jero kiamat. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Jamaah laki, jamaah bini. Lamun tiang nering berbicara tentang Isra dan Mi'raj, paling julu terpekuat adalah iman. Nabi lantaran lamun kurang kuat iman, lamun akal doang main, paling tidak ya ragu-ragu bisa jadi ini tendek sedu. Kembali lantaran pemargi Rasulullah kelampan Nabi sak margian Isra Mi'raj oleh Masjidil Haram Isra yang kedatang Masjidil Aqsa Isra araniki. Nah kemudian taya kolek niki yang kedatang atas langit sekepitu sampai Sidratul Muntaha, tayak malik yang ketaut sak paling atas teparan aran Mustawa. Kelampang tiang perunggu handen tak lampak doang jamaah oleh Masjidil Haram sampai Palestina kurang lebih 3 bulan telah nampak sudah ada. Tayak oleh niki langit pertama, kedua, ketelu, keempat, kelima, keenam, pitu. 1 lembar langit niki antara langit pertama dan langit kedua terus sampai dengan langit kepitu perjalanan 500 tahun. Anden tetayak selembar 500 tahun terus anden terlampak. Berarti langit sak pitu niki doang sak tebutuhan waktu berarti kurang lebih 3.500 tahun. Tulak malik berarti 7.000 tahun. Trompo isi 6 bulan, ditulite 3 bulan. Nah niki ditempuh oleh Rasulullah barak Allah Ta'ala saat di dalam Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Dembau pol semalam jamaah tanggih kurang daripada 1 malam Rasulullah sudah kembali. Anden akal doang mikir sadu tak tawande. Sadu tak tawande. Nantang kurang semalam Rasulullah perjalanan 7.000 tahun sebenarnya. Nah lagu lamun iman main bisa doang terjadi. Kembali lantaran ayat Quran baru menjelaskan Nabi manik Allah Ta'ala Subhanallazi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nenten bemanik Allah Ta'ala Subhanallazi saro, lamun saro berjalan, lamun asro memperjalankan. Jadi ya terpelampak Rasulullah ya. Namun dia lampak janden dait-dait niki. Lagu ya tepel tahun dalam keningo. Tahun dalam keningo. Berembe uan. Berembe kebele. Berembe kebele maten. Embe tahun Nisa, embe tahun girang, yang kan tenyereng si kode, ande narak jamaah bini baru payah julu ojok bangket sementara sak mulai ngaji. Nah di menwah karing saya mulai ngaji berangkat misal ini kili Danasari ada nara arak Danasari ya
Berangkat nolek Danasari jamaah di mana persik diri mandi daus wudu berangkat. Baru entah kolek bangkat. Di bangkat baru tu di pelepe tau nyampe ya tau nyapa. Nah diminta datang niki bekaruk-karuk. Nah badek tidak sejago merah nu. Lagu embore ke lalu dek semen. Bares cok datang balik ya kepoyak itu. Dimin selesai ngaji, dimin datang balik mau periksa. Oh iya, ini pemenok di poton jarum pentol no. Memang kocok di poton kibruk nek pedasang geri. Beda. Ara lelah tisu dek dedai. Senung dia boyak batu. Assalamualaikum muni. Waalaikumsalam. Apa ya kamu leh? Wah kojok dandak baru ini. Ini saduk si batur. Anda lampak keningo oleh Danasari datang niki jamaah pira menit pun datang. Pira tahu nampo datang niki jamaah. Nanin tante mikir jamaah lagu apakah ia lampak atau warak tok numpang dikelelek tok numpang jamaah. Nah berarti Rasulullah lamun ia lampak jadi bau-bau lagu aran jadi pelampak si dengan sak pelampak model-model samar niki ja iya ampun tembe ayat niki si Allah taala bermakna kena subhan maha suci daripada segala sifat kekurangan darat tuang todek tahun ini. Sadun terjadi makin jawab ini? Sadun. Arab berjam sehadir nih jam virus. Jam virus? Jam 12 lebih pira? Oh, kan jam 12. Jadi dia betelah. Mungkin jam 11.40. Jam 11.40. Nah, mungkin tengah aja jam seberat menit dia. Kira yang tak betelah pada jam-jam 4:30. Misal tangkawa bae tiang bae tangkawa ni misal tamomo sida berselanggah pirang bayak datang jam 5 arpuni ini mau demak kuncian tret menen jam 4:00 datang lamun terpelampak ini ke jam lagu lamun dia ya lampak jam anu ni ade kesekat muni tinggi nah lagu lamun terputer aja arak dengan puter belen jam pira sita anu tanggi setopor anu tak nah niki yang terbaik tadi sehingga tiang pelonggos namian ndek tiak ragu-ragu tambah cerita sekedik nggih tambah cerita sekedik arak dengan laik cerita Isra Mi'raj. Lagu menindang-indang ada ni jak mung kaput tu ni. Mung kaput pejama ni jak unin. Dia terdengar unin mau nulik. Ule-ule dimindatang balik mau panas dia. Apa bayak kekakan unin. Sugun tama di pawon sangkok. Gerokok doang dia nengkang kenapa ya kakan saya kekakan berarti mungkin saya kakan jatuh serak
bemai lemak temeli dare uni mudaren arak berduen dare menggorok arak genyam gerang anyam daren arak dan dek girang anyam dare lamun dare doang to dek girang ngaji jamaah tanggih oh kanggo tanyam dare kanggo jamaah lagu dendek sandek ngaji dai tande da anyam dare jamaah kanggo lagu dendek girang bebauan tahun darah bebauan lapor di itu dari batu tebau malik nia lamun lalo dari tebau jarang bebauan oh kanggo tuan guru dan kanggo haram ada girang bebauan ya lakukan waktu berjanji solah tuan guru lamun jok to dare ne ke bau lagu lamun kamu jok dare ke bau as-sulhu jaizun bainal muslimin berdamai solah niki kanggo dengan muslim illa sulhan ahalla haraman aw haram halalan kecuali perdamaian sak kanggoang barang haram dan sak haramang barang dek kanggo. Nah niki jamaah berdamai lagu ya hara ya kanggoang barang haram dan kanggo lamun sak barang niki jadi mak berdamai. Kembe lantaran ide baik dua karak dengan tanpa ada tukaran. Nah jadi pak dek kena dit maling nunasa mau dengan maling paling sapis ke Arab menarik yang kejaran dulu. Arab iku ya baik dua karak dengan tanpa pengganti. Nggih lagu waktu berdamai waktu bersolah. Oh dendek kaduniki doang mungkin dengan berzina kanggo tewende. Lagu berjanji lamun petian berembe reden ke kakak kanggo jarine. Jadi tetap nih ke jamaah alam nih kanggo. Nah mau bau daren mau gorok. Ini bermain daripada panastian mau persih, mau panggang. Dek neman masak lalu jamaah usang lalu li juru nabi mau arak telaga beli harus telu mandi juru kuning. De men datang sering telaga nikit lekat kereng jamaah mau nimpoh. Hop. Turas-turasen telek diri nina jarine. Nia sendiri bengak telek diri yo. Maka ngene potongan. Baru ya, gatah ruan one. Maka turas maka kedep doang maruan pengantin ruan. Melengu kembe kuning. Baru nyak taek boyak kereng saya jaga pelainan. Tahun merekut doang mana ya taek kereng ke pelainan ya nendot ijo tebekerang doang jemaah. Munarak dengan liwat jauh dengan dengan mandi. Bapak mau kuih terpaksa diikat ngena mulai dengan nunduk doang lagu sisa tekuih ya tinjau tiang doang wah dan tekuih ni jamaah wah yang liwat darat to di tahu desa Rarang tanggahar aran rembun duduk dengan mandi dengan ini kebetulan lelesan lagu tahun dekat dengan mopok mandi to ni nendek tengengat
lagu di mempapah tu dan dandang teh mandi udah tinjau terpaksa pengen simbikas nah dengan ini coba teduk si tinjau lalu terpaksa ngengah cuman dek tangsa endang maaf doang separuh dengan marak tanda separuh tinjot mau ngengat sere rapat lain maaf bau maaf punya dengi jauh tangannya leder bapak nih tekui telangan doang dek tebani dengan mandi dia ndek teh belangan temai terlihan lalu akhir tekui jangan apa jarak terlihan lalu bapak tunas singgah kereng boy ang kereng gama. Oh gampang. Kereng saya jaga pelai angka gampang. Menemelek kereng arat syarat. Apa? Menemelek meralikan jago je. Si terlihan lalu jamaah harosi lah. Dekat sa merari asila pokok boy ang dan kereng. Oh, boy ang kereng mau timpohang. Nah, ini dong tes sila ini milu langsung merari jam. Nah, kira-kira kengonek sak terperuntung mau anak 2 ukuran. Ya, berarti cara normal di jam pelungguh kira-kira 3 tahunan kita nggih. Nato tak ninget bahwa wan tunuk dare lain. Ane kakak layak sandek man merari ingat aku tunuk dare to layak lalu boyak sang masih lah sing kamu wan tak 3 tahun jam lalu boyak dare sak wan tunuk lain into loa ndek kelado dang boyak ya lu nin dekan desi semangat lalu boyak masih marak bengan sak setuik dik man masak sesuai masak api dia perak alhamdulillah masih dari ini marah dengan memboyang ya api jamaah mau balik ketung malik ke nusang lalu mandi unin malik ke nimpoh turis mama jadi mati amdenane jamak paran dengan main sulap gitu. Nah lagu niki jamaah manusia niki baru ndek satu. Tak masuk akal tuh nih. Mau tekaput, paran diri tekaput, takala-kalang jamaah. Nah lamun Allah Ta'ala milih, lamun Allah Ta'ala kayu. Nina yang pihak jari mama yang pihak jari nina. Namun Allah Ta'ala kayu je. Dek naratun dek tahu. Mara entan sak. Petaya ke Rasulullah. Ia na atasan isi niki. Yak lumbar masih lamun Allah Ta'ala kayu je. Tetap tidak ada nama mustahil. Jamaah Allah Ta'ala. Okay? Nomor 2. Adat niya jamaah. Anden tiang pelungguh tunuk manuk. Tunuk dara baru masak setuek kok terbili na 3 tahun kira-kira masih tahun dek. Masih tahun dek. Oh, tak loas wasidah. Lagu lamun Allah Ta'ala kayun dah kanjak 10 tahun marak bengat. Nah, jadi sangat di tiang pelogos namian namun awali pengiringan yang dasari dengan iman timak atasan di sini ke ya lumbar Rasulullah jam asnamian di narak istilah saya di bau lamun Allah Ta'ala kayu. Nah makin iki yakin terjarin. Nah dimintu haran yakin kemudian ya tangiring mengambil hikmah daripada keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat margiang Isra dan Mi'raj. Terima sembahyang tampi sholat sak 5 waktu ini. Jamaah senamian
Isra Mi'raj dai Quran satijan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Allah Subhanahu wa taala niki merupakan mukjizat yang terbesar. Peristiwa luar biasa seandainya terjadi biasa di manusia, ia terjadi di sekek Nabi, suahan tepiak jari Nabi, niki ia teparan aran mukjizat. Silak namun manusia biasa jamaah seselak-selak silak. Tahun yang bau nang kesur jok langit pertama, ijuduan semperot. Nah, lagu iya terjadi di Rasulullah, niki namanya mukjizat. Antara lain, luaran laik Rasulullah mensari, apa kena mensari? Oh, parantang jadi ketahuan. Aran-aran tang jamaah tang niki dan tahu perbedaan mensari di mensiram. Mensari Rasulullah liiwa Sayyidina Ali. Jodoh tebeganang sekedik mana Rasulullah. Mensari bian-bian jang keserap jelu. Yang sendani isi Sayyidina Ali cara kita yang dodok si Sayyidina Ali ndek bani. Ndek yak sendani Rasulullah ndek neman Sayyidina Ali, ndek neman Sayyidina Ali sembahyang asar, salat asar, munggah asar. Mentangi-tangi Rasulullah hane jak serok wah jelo Ali di maghrib nggih wae sembahyang asar. Ndek jangan man ane kita. Wahai jelo tulak judu Ali ndek man sembahyang asar. Tulak jelo niki jamaah madu kara asar. Kita tahu tetawa ndek. Niki ya teparan aran mukjizat. Lamun li para nabi rasul. Lamun terjadi li para aulia Allah, para waliullah, niki ya teparan aran keramat atau Mbe contoh marantan karomat Imam Rafi'i, murid si Imam Syafi'i di jamaah. Imam Rafi'i yang seleting dengan Imam Nawawi. Kadang-kadang malah luwe atau berbeda pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dengan saya mandi wajib. Mandi men, mandi nipas, mandi junub, ini mandi wajib. Basan Imam Rafi'i wajib julu tepersi lamunara kotoran di awak. Waktu benek misal jamaah ada persi julu besok. Dengan ini kadang-kadang menek matutas baru ini genjak penek. Besok dia dulu bersih. Anda neng kahara najis di awak tamplung. Kadang-kadang waktu penek si kanak nganak kode jamaah. Ada yang bersih dulu, besok dulu, dendek man berniat dulu, wansak keruan bersih baru berniat mandi sahaja mandi wajib karena Allah. Lamun nendek berarti mandi tidak sah. Namun menurut Imam Nawawi jak bau nah sekaligus ia jadi bisuan mandi, ia jadi bisuan najis bau. Nah niki berbeda pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Lagu limbe tak berbeda pendapat jamaah. Papah najis hukmiyah. Mbe kena najis hukmiyah.
engkah nara ambun, engkah nara irapan, engkah nara ruwen. Penek si kanak misalone kelemak mu galeng-galeng wantak gerun dara ambu dara ruwen dara irapan. Nani ya kenen najis hukmiyah. Ara-ara najis ainiyah masih sifat mambu, ruwen, irap. Nabi lagi nak masih zat bener. Nani kita para naran najis ainiyah. Mbe tahun berbeda pendapat jamaah papah najis hukmiyah. Lamun menurut Imam Nawawi jak munangkah ara ambure seirap baun wasekaligus berniat mandi wajib bareh dimin rasa waksi ai. Niki adalah ai pandi aniki kemudian sekaligus ai isi terbisu najis. Lagu lamun najis ainiyah najis berzat ya. Menurut Imam Nawawi maupun Imam Rafi'i wajib doang terjuduk sedih niki jamaah baru temulai berniat mandi. Jamaah bini, jamaah bini. Ya. Bini pelunggu. Tahu Nina. Nina jauh ni bau rembaan bini je. Kadang-kadang jamaah bini men dengan bini sak ben. Tiang ya alhamdulillah. Makin untuk taman 64 tahun umur tiang dek tang wakan daitan sekali-kali tang iki yang. Kadang-kadang jamaah bini men. Mu ini narak darak men iki berdeket kadang-kadang dikereng terus berandos kencawakan. Nah lemak dimin mandi jelas wang berandos niki engkah nara ambu engkah nara ruwen engkah nara ira peniki was sekedar sauah kotor isi darak piranan. Nah niki jak baun diminta mandi wajib sahaja ku mandi wajib. Mandi men masih mandi wajib. Mandi nipas mati mandi wajib. Mandi junub masih mandi wajib. Baun terberniat kena sahaja ku mandi wajib. Anda tak kena mandi men sahaja ku mandi men karena Allah. Onde tak persi ajuluk niki. Nah menurut Imam Nawawi ja arek bau nende. Lagu menurut Imam Rafi'i ja dakan najis hukmiyah niki besok juluk mbe papan sak kotor pirang. Nah lagu lama masih ruan meletak darak niki. Nah kemudian sahaja kumandi wajib. Oh niki ja Imam Nawawi maupun Imam Rafi'at ketuan ya tunasin dek nesah wajib pada besok bersih dulu. Ada siapa lagi? Kadang-kadang jamaah bini pelungguh ya temandi wajib dan ma'aruf. Muara onos penek bijen peligih. Besok dulu bija onos penek bijen pelungguh baru depan diang onos penek selakian pelungguh. Sekarang girang menek jamaah lagi. Nah onos penek saan niki tanggih besok bersih dulu. Nah baru dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku mandi wajib karena Allah. Nah niki jamaah mbe ya terturut mbe melian terturut sak dua niki kanggo papah najis hukmiyah dakat sak dendek besok turut Imam Nawawi montemele turut Imam Rafi'i besok ya dulu. Nah Imam Rafi'i niki jamaah bergelut berkecimpung di dalam ilmu fikih lagu bukan dia mengabaikan ilmu tauhid ilmu tasawuf tidak. Sehingga baun teparan beliau niki jari waliullah yang kembe lantaran melalui ciri-ciri melalui kekeramatan. Nah tican keramat si Allah Subhanahu wa taala mberuen sebini wahenti jinang sebini lumbar makan nisi Tuan Guru Imam Rafi'i
Aran mau dengan jadi sebinian tuan guru jarang mau lemeken dah ya. Nah di mana? Di jinang sekali mengulek-ulek carut, camut. Tahu jaran carut? Camut, emberan camut. Bacu. Emberan bacu berdait foto hidung kanca Srin Bewih nih. Tajam, penajuk. Carut, camut nyebeng. Mau selapu mau timprak ya apa kenen kanak seni tumben lalu. Apa jarang kenen ya kamu? Iya wah kunin. Ya. Iya wah apa? Aku ja orahan jadi sebini tuan guru. Marak ruan dengan tedagang ya ruan kuning. Dengan ja selapu nyeleng nyeli kuning. Ya. Apa ya kena nih? Selapu dengan bertondang berteket. Oh. Sendung wang kita dengan berteken, begiwang, bertondang. Iya dek cara terbeliang si selaki. Oh, no emas saran kena. Iya wahuni. Enteh. Lamun melek emas jauh timbak, jauh keraru. Seren caru camut nyebeng jamaah itu melek emas tersuru te jauh keraru boyak timbak. Terpas masuk jamaah terus samping bengkok. Moto di tebeke jok sumur. Ane pentun timbak eta. Nimbak bengkok jam. Dimin penok terus nangkat. Seri atas menah dua. Dimin telek ngangak jamaah. Si bengak penok timbak niki si emas. Ane apa dia? Emas kaduan ini. Makin jak bagus sebeng jam Ampok munara ja ampok tangkat pentun malik jamaah. Angkat. Kuat jamaah. Jang ke penok kerarun. Aneh. Ampok penok maka tuan kerarun. Oh aneh lamun penok jak gelek. Lengker dari tiba. Lengket coba angkat kasa enggih kak tuan kasa ta. Aran biasa itu mempeli angan tidak dakam berat Aku mendara angat niki jada kandeang ini tendek kasa Nah, menalang kane menuju jalan kasa. Ponjok endek kak tuan. Dia menangkat perut setengah stop jore lepas itu. Kembali kak tuan lepas duduk. Lepas. Pengen ya nane hari Pilih. Biar anakku dait mas dia. Artinya lamun mele tetap bareng kancaku ya tumpah malik mas dia di semua. Lamun mele beseang kancaku ya baiklah mas dia jauh Ya Allah, dan tahu yang pilih. Emas kak tuan emas kak tuan emas. Onek sak melengo. Jadi apa kak badoi emas masih juga kak bekelin kerja kak tuan jangan ini. Nah sekedar untuk memperlihatkan kekeramatan doang nih kejamatan nggih. Ada kira-kira teh Sirajul Huda. Saya tahu marak niki. Nah, ia menunjukkan tiang belum dek teman di Jatpang Ketua di tanggih. Nah, lamun dengan dek man di Jatpang Ketua di ulama-ulama
dek mantijan pangkat wali arak tantijan si Allah Ta'ala. Nah piaran niki teparan aran maunah. Nah piaran maunah pertolongan mberuan atau pengaruh cerentita. Lamun kepala desa merentah gotong royong 500 teperintah 15 suhud. Lamun tuan guru ngumumang jak ndeng kena gotong royong jak berama lu ning ketahun sa pegeli ne lamun tuan guru tenak berama lu ni lamun pemerintah suruh jak gotong royong munin. Ane mun tuan guru jak ngumumang lem aru jamaah bini laki yang iring krisa rurung niki oleh timu. Mudah-mudahan dek jak bau 2 jam mana-mana sejam. Masih sak irus niki son taka ember kocet jamaah tanggi datang. Niki na piaran jamaah maunah unin para. Napi lamun batu resilik bala coba dedok-dedok coba dari murdi ben remor. Nah, coba tuan guru sila jamaah bini lamun pelingkih yang ngeraos jak nemik tiang jadi pendengar. Dedok disuruh ya jamaah tanggi. Niki yaran maunah. Nah lagu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah asnamian tanggih Isra Mi'raj niki termasuk mukjizat yang nomor 2 sesudah Quran, yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun. Lantaran mukjizat sak tebeng para nabi niki disesuaikan oleh Allah napi kegiatan dait nabi tau enceket tau kaumen. Lamun kaum Nabi Musa daik jamaah tau kecerdasan ilmu sihir. Tahun pihak talin sampino baun tahun pihak jadi ulah. Nah niki kekaoten. Nah tebeng Nabi Musa sak dek mbau tertandingi nabi tunjangan bau jadi naga. Nah makin disesuaikan. Lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat nabi tu ceket membentah kecerdasan, kepandaian teknologi sak berlaku mangkini ke jamaah. Arak jengken tahu taek dengan ojok bulan. Nah piaran niki jamaah Apollo. tahu taek ojok bulan. Luar biasa. Lagu sai tahu taek ojok langit sak kepitu. Ndek narak bau ndek embau kalahan Rasulullah jamaah canggih niki disesuaikan mukjizat yang diberikan. Nah lagu nomor 2 niki Isra Mi'raj sak pertama mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Nah lamun Al-Qur'anul Karim ia ngajahang di pak tiang pelungguh senamian dengan secara langsung badak tiang pelungguh ne salah ne solah. Lamun Isra Mi'raj hikmahnya kita ambil adalah pelajaran mengajarkan kepada tiang pelungguh melalui tamsilan-tamsilan perumpamaan-perumpamaan. Sehingga luwe sak mumpanggihin si Rasulullah di dalam perjalanan. Waktu Isra jamaah beberapa yang ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perumpamaan contoh. Li Mi'raj jamaah sak pendait Rasulullah di atas langit sak kepitu luwe masih antara lain ikin dek seke antara lain kenyekan sak perangkat Rasulullah sendekman datang Palestina di langan macam-macam adang ya Rasulullah.
Tadang sekali si Rasulullah, tadang Rasulullah jamaah oleh kanan, ya Muhammad anzirni as'aluka. Muhammad coba antik seberat arah uning kiak beketuan. Lagu los doang. Lanjut dek mele meruk. Mara unin dengan kedua orang linu. Kami ini bertiga, berempat bersama dengan ini. Lanjut. Ganti, lanjut, ganti, lanjut. Enggak doang terbaik ini lagi. Malik kan tersetop oleh kiri. Ya Muhammad anzirni as'aluka. Cara indah doa si Rasulullah, malaikat Jibril berbahasa lanjut. Dek mele meruk. Malik kan tadang si dengan Nina jangken nyeren tesi inges. Piro baik pada. HP doang kualitas. Mutadang isi sekit dengan ini luar biasa kinges. Jangan tenyereng si inges. Mau jauh ke kembang. Ya Muhammad anzirni as'aluka. Muhammad antih seberat dong arah uning kiak bekerduan. Ndek rumus si Rasulullah. Nah wahan sak selesai baru metaken Rasulullah di Pak Jibril. Nabi saonek niki. Nah sak pertama sak ngempoh oleh kanan niki ia panggilan oleh dengan Yahudi. Anden pelinggih dan dot betelah one jak selaput wah kaum umat pelinggih yang beragama Yahudi doang. Untung pelinggih sendek ketungkulan. Ndek doang ketungkulan Rasulullah malah harap umat Rasulullah semakin iki masih beragama Yahudi. Nah saoleh kiri niki jak sai. Nah iya niki jak panggilan orang Nasrani Kristen. Andin demeru ketungkulan berarti yang ketungkulan selapuk umat pelungguh yang beragama Nasrani Kristen. Untung pelingin dek. Nah ndek nendoang ketungkulan Rasulullah. Toh itu juga tidak sedikit umat Rasulullah yang beragama Nasrani. Nah lamun dengan nina saingat selalu niki jak sai. Nah niki jak ia gambaran oleh dunia. Ya kembe pun nak kegambaran si dunia. Oh lantaran marak kebecat sak ketungkulan dengan mame isi dengan nina inges. Marak niki kebecat ketungkulan manusia isi dunia. Silap baik jam atang je. Silap lamun ngomong jak kawan tenanjak kolek kelemak jeung kegalen. Namun ngaji oleh kelemak jam balu jang ke galeng jak silak lalang seberak kerisa penyelepian. Ampun dek man sak ngonek lalu. Tipak tesugun mene. Macam-macam jamaah. Kepecat jamaah tanggih ketungkulan si dunia. Coba teboya main bal jamaah sak kirang main bal oleh kelemak dikata oleh galeng niki jeung keserp jelo kawe. Pecat ketungkulan. Ara li TV sinetron sak luar biasa hebat juru mati dede betelah. Nah menuendah jamaah laki maraan sak pecat ketungkulan si dunia iya pecat ketungkulan si dengan ini inges. Ya pentumpamaan dengan mame marak misal jalan pengoros. Berembe jalan pengoros. Berembe-rembe kelelah.
Pokok berdait ke jajaran ini pasti ngerengeh. Sila bayang beslewan. Kedu jaran pengoros nih ya jadi jika nih kita nggih. Nah terus beslewan ke jajaran sak nyine pasti ngerengeh. Jaran iki kenen tiang. Namara niki tangge dakan jatoa dengan mama. Wantak darak bungkadu ndago sok beslewan kanca dedare inges paya bay sak jorak-jorak jamaah tangge. Becat ketungkulan. Mone yadang Rasulullah jamaah. Dakan nun dek mele betelah. Lah dena itu tadang dengan ini marak niki kinges aro ketungkulan de jamaah nggih. Nah niki antara lain samun panggihin si Rasulullah waktu sa Isra. Waktu Mi'raj berembe. Luwe samun panggihin. Arak mun dait si Rasulullah panggihin si Nabi sekek kokok. Kokok niki jamaah air luar biasa kemeneng. Kemudian manis, lebih manis daripada madu. Tahu darah madu? Darah madu. Nu sak manis nu kenen tiang. Namun madu pahit ya iya sampai demen lalu sih dengan ini no. Madu doang arang no. Lamun dek narak campur-campuran tanggih madu niki mun asli manis. Kemudian kesejuk kemen lebih men daripada salju daripada es. Mun sengeh endah lebih sengeh daripada kasturi. Rasulullah metaken malaikat Jibril nunasang untuk saya kokok sak menelalu kemeneng. Ia tersiapang lai umat pelungguh sak girang baca selawat di dalam bulan Rajab. Alhamdulillah. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim sejelas semalam pira kali baca selawat jamaah bini. Jamaah laki pira kali baca selawat jelas semalam paling kurang. Dan wahinan. Pira? Demen sembahyang sampat rakaat ataupun 3 rakaat 2 kali tahiyat. Tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asar 2 kali, Zuhur 2 kali, Isya 2 kali, Maghrib 2 kali, subuh pira kali tahiyat? Nah, berarti paling kurang siwa kali. Paling kurang. Niki dalam sembahyang doang. Nabi lagi malik ya tentuk isi sembahyang sunat. Ini wajib doang. Besunat dong ya jamaah bini? Besunat deh. Sak kendek manyogo besunat. Malik mungkin kadang-kadang sebelum zuhur nyunat, sesudah zuhur nyunat pira kali baca selawat jamaah. Harap yang logo ide sadangan. Amin. Nah tembus cerita nara mungkin namun dia nggak bercerita terus medulur dari awal sampai akhirnya. Insya Allah jangka
Selasa Muri itu nak bis balik dia. Oleh karenanya terjenang nyontlak gitu nggih. Tengerin bait hikmah. To jamaah li Baitul Ma'mur di atas masjid atau Ka'bah malaikat. Penghuni malaikat salik langit jamaah tahun tawaf li Baitul Ma'mur. Lamun dengan lalu haji di Mekah jamaah tau tetawaf di Ka'bah. Papah jamaah Ka'bah niki kenca Baitul Ma'mur. Di atas. Di lawang langit sak kepitu. Di deket Arasyur Rahman. Di deket lawang surga tu mohon panggihin si Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenya kelalon tokon di kursi emas. Kursi emas. Ndeng kursi dengan Jawa ya. Kursi emas tulen mau kenyakan berselanggah niki li Baitul Ma'mur niki tiring isi marak niki kau. Arak mon serminang si Rasulullah jam asnamian tanggih putik-putik marak dan pakaian hari-hari niki. Arak njak di awak niki bejelepok-lepok birang. Keruan tau bertelatak-latak. Nah, mau besalam Rasulullah tiba Nabi Ibrahim. Kontek cerita jamaah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, sampeang salam tiang tiba umat pelinggih. Itu tipan kirim salam jamaah Nabi Ibrahim. Adek genem-genem betaletan. Lantaran li surga, tanah surga ya subur. Mau ya galuh endah. Ndek marali dunia dah kata mele betaletan. Tak betaletan kadang-kadang dia ada. Selaput dah berdua bangkat jamaah lagi. Dan jamaah bini selaput dah berdua bangkat. Kepuri selaput budaya kepuri. Bangkat jandara kepuri jak rame. Lantarannya subur dek sok kawa besik galuh tanah surga. Nabi yak jadi taletan. Lamun tebetaletan mangkin jamaah tu tiak panen lemak. Nabi jari taletan pajet tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula Aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali ucap tiwuk dalam kayu di dalam surga jemaah. Dua kali diucap, dua kali lolong kayu tiwuk.
Nah, mun luwe tan betaletan duwe ya tepanen marang tali dunia dengan sabetaletan kebon bangkat nggaluh luwe to nyak panen kedian jak taletan kedian jak bau dengan sandara to betaletan darat taletan jak nah biak bau. Nah, muarak dengan sapute bersih pakaian. Arak ja arak sak burik-burik bireng macam-macam ruan. Nah, sak bermacam-macam ruan iki jamaah turis lalon mandi di seke kokok. Kokok niki teparan aran kokok rahmatullah. Malik jamaah ndek man bis ruan searak dong kotor-kotor niki bireng-bireng malik mandi di seke kokok beraran-aran nikmatullah. Masih narak tau bireng-bireng malik ke mandi di seke kokok beraran-aran kokok syaraban tahura. Nah, piaran jamaah telu dok mandi. Nah, di menah turis rata putih bersih. Munasan Rasulullah di malaikat Jibril. Nabi niki. Nah, sak putih-putih bersih niki ndek susah lalu mandi pakaian bersih mu inges muan putih marak ruan kertas. Sa asli ampok niki ndek marak mangkin jak kadang-kadang paran kejak tetu ya ule selung ya ule ojo kubur. Paran kejak tetun putih selung putih isi kubur. Makruan tepung tri di pak pegang gue. Angkatnya hari sak bajang-bajang mun melet tahu dengan ini ingas dai tendek piran teboyan sak baru ngase. Nah keruang mah dua niki jak jamah tanggi. Nian ini dek ingas doang dua si telek niki doang si tetampen jamaah dua sekok. Terus ni bulu matan terkembik jaga. Celengkit-lengkit bang bulu matan keras bang. Nah ya dengan sak putek bersih niki dek nuah kotoran iman ni si dosa. Manusia sak genem rajin ngaji ibadah. Mau di samping sak rajin ibadah dek cara kirang gawe maksiat. Nah, niki ya sak putih-putih. Nah niki jak sai sak petangko anak piara dua pakaian dai tuan awak dek keruan tok bireng-bireng baru mandi telu kali. Nah, iya nih jak girang ngaji girang, ngomeh girang. Laput tok girang. Besia girang. Montesili si semama girang nontok girang masih. Nah lagu uansa girang arak dosa salah jamaah bercampur antara amal ibadah dan dosa salah. Lagu uahaniki bertaubat cok Allah Subhanahu wa taala tampunan si Allah taala dosa salah. Di mana tampunan bersih. Sangka jamaah dengan di dalam neraka niki macam-macam. Aran dengan sak jangka sejuta tahun kemudian bekedek jamaah tanggih. Narak kurang oleh balu 1000 tahun dan narak kurang. Sekode-kode dosa balu jelo sak sejelo era 1000 tahun makin.
Lamun dek man tampunan insyaallah taala. Nah, di minwah ya gae kira-kira tutu jatan saya endot di dalam neraka benyanyi di sini neraka niki. Aneh. Tahun benyanyi dengan isi neraka ceket. Nabi unin benyanyi jamaah. Ya Hannanu ya Mannanu wa ya Dayyanu ya Sultanu. Malaikat zabaniyah manikallah ta'ala yahmbe tok narak sedang suaran empoh-empoh aran kaku. Ya Hanan ya Dayan iki nama Allah doang jemaah. Dan teliti-teliti selung di dalam neraka tahu. Montang ti teboyak jemaah. Di dalam awuk-awuk saat di dalam neraka jemaah teboyak-boyak selung nyeleng kocet. Maraunin batur bahasa lauan sekedi mak entet nyelet tahun darah entet saya nyala mantet iya selungjak oleh sugun suara jamaah. Nah niki napi jamaah iya cahyan iman sanden tebani isi neraka. Dan ini kotong niki jamaah. Ya ampun pemanik nabi yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Yang subun doang oleh neraka dengan searah di dalam aten marak kebeli keningu aran wayan kebeli iman. Namun mate beli iman wajibnya subun. Nah lagu mun kena wajibnya sugun berarti wah di dalam. Pekedek julu tuh jamaah. Jorak-jorak tangkit. Nah, mau berterus tepan di kokok sak baru niki jamaah. Dimana pandi di sekek beruan marak ruan manusia. Nah, era kesuruh nane. Tang mejok dalam neraka. Oh, lamun marak ruan niki, ruan kaji jak. Araan kaji tulak kojok neraka arah baru sugun meledak tulak dek tiang semen dengan keputek bersih solah mau tiang doang lain dengan andang dengan malik ke depan di sekek kokok sak nomor 2 baru niki sak pertama rahmatullah sak kedua nikmatullah. Nah di menah depan di to jamaah mun tangkat beruang manusia makinnya pada cuma rak di lakar nih ke jamaah bertulis takun minan nar baru bebas sulit neraka baru sugun oleh neraka dek ini nyedi nih ke jamaah lagi marah sampai mon tangguh di tongken nih ke tecap nih ke jamaah dan ini nyedi si air nih lama nak masih merek kaji nih ke kembali demi gaji ani berusuhan. Ida doang ada tijuk, dek tiang semen. Malik ketepan di kokok sak nomor 3 syaraban tahura. Di mana tepan di popok to mutelan iki jamaah ane tame mencelolot tame jamaah. Pada ruan tanda dengan sak baru subuh nulit neraka di dengan sak ngone tanggih. Nah mudah-mudahan di tampilung usnamnya jamaah tanggih dek tarak ya pada bersih oleh dosa salah lagu mudah-mudahan dan sakirang ngaji niki baik laki bini maupun rare anom melisir bajang mudah-mudahan dia dengan tampunan dosa salah insyaallah taala amin ya rabbal. Nah jamaah niki sak usi tiang sampean usi terbaik hikmah maradut yang serone tanggih namun tersih tetek bengek jadi cukup waktu tanggih mudah-mudahan di kali-kali lain terus yang ngiring mari berdaya makin bulan Rajab bulan Tanggal Saban terus Allahumma barik
fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan yang belum utekijan berkah segala-galanya, umur adik berkah, rezeki adik berkah, kesehatan adik berkah, segala-galanya berkah. Di dalam bulan Rajab, dait bulan Sya'ban, dait mudah-mudahan kepanjangan umur yang kedua dait bulan Ramadan. Jamaah Islamiyah dan wantah niki ya buka tulis sitian kaleng belik niki kurang dait lebih yang tunas maaf, beribu maaf, matur tampias hintan pelinggi desa masih pirengang atur tiang, mau tertutup sami isi yang kirim berdoa. Makin selesai berdoa, sagadingan telekung jamaah bini, sembahyang niki tanggih biasa diri bilang pengajian ada jauh, kesalatan telekung. Bila perlu lamun terlalu nyongkol entah jauh telekung dong dek kemari anasar nyodok sembahyang tu nggih. Nah lagu makin lamun terdatang ngaji tu tambot jauh telekung goyokan dengan selalu nyongkol nggih. Nah remat ya biasa diri jauh salatan mau berjamaah salat zuhur selesai niki baru bubar nggih. Nah makin saya sakit dengan persalatan jamaah bini jamaah laki dan susah jauh telekung lamunia janggih. Nah, sila ngiring salat berjamaah sareng sami. Ini selesai dan ngiring berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wa na'udzubika minal bukhli wa na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana taqabbal minna salatana taqabbal minna salatana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa sa'iru a'malina wastajib du'ana kama wa'adtana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.